Evo ti jedna kamera pusa, aj kamera pusa. Ajde, da, objektiv jedan. Daj, znaš da se mrziš snimati. Ajde. Daj, neću. Ćao ekipa. Evo Mini, reci kamo idemo. U Kranj. Ne znam. U Kranj, ajmo svi na glas, ono, u Kranj. Maja je živčana, Maja je živčana. Reci Maja, kakva je tvoja impresija ovako o putovanju? Ajde molim te slikaj okolo gdje ja trebam biti od 6 popodne. Zašto si tako bijesna? Pa to je priroda, tu su ljudi... Ja sam mislila da idem u Kranj. A to je velika razlika ili? Bar bi došla kasnije, u 9 na večera, ne ovdje u Selendari od 6 popodne. Ali tu je nuklearka koja napaja između ostalog i nama struju, da ti moraš isto slušati tamo dikise doma i takve stvari. Znaš, moraš imati obzira prema njima ipak ona. Onda u redu. A, pogledaj u starom velikom, a to ti se zove postanje. Dobro, nema problema, ja ću to naći. Tako da ako mi drugo vozit ću ti do nekog sutra. Kaj tu? Stojite koja ste pokisni. Da vas trudimo. Mini, reci nam ko je ovaj band gore? Nemam pojma. Nemoj lagat, uvedi se sa pevačem, ne možeš tako da lažeš u kameru. S kime? Sa pevačem bre! Ajme, ne. To nisi znala. Nisam znala to. Prvo smo došli, Hrvatska traži istinu. Što ste došli danas sa nekim Krškom. Imamo malih tehničkih problema, neki kabeli prekidaju tu na mikrofonima, pa... Jebes tehničke probleme! Pa čekamo Andriju da dođe sa duct tape-om. Duct tape, zakon! Taj duct tape neka patka, ono. To ti je patka ko lijepi sve, navodno. Patka? Ja sam čuo bio od svog starog ko radi na strugu, da ono, ako se zove, da je to patka ko lijepi sve. Eto, kažu tako, to je legenda je to. Legenda bre. Eto, ide. Let's go!
Rezumiram i... Imaš tu bre, evo ovako. Evo gdje. Okej. Hvala vam. Evo sljedeća stvar. Jedna od najnovijih stvari. Skoro pa najnovija. Svi ne ono za kvir populaciju. To je najdaša, ja sam kvir. Nikada u... Boga Ajde, čisto plus.
A sljedeći stvar se zove Getting Summer. Stvar govori malo ono neke scenske teme. Biti htjeli bi se zahvaliti svima danas koji su pomagali oko koncerta. Jure, hvala svima ostalima i svima koji su došli s nama danas. Borisu koji danas prodaje na distru naše CD-e. Možete inače kupiti za 4 eura. Izdali smo prije jedno malo više od pol godine CD. Evo, to je to. Ajmo. Hvala, sljedeća stvar nije naša, obrana od jednog starog hrvatskog benda, pa nadam se da neki od vas znaju Radikalna promjena, No Pasaran.
Hej, a sljedeća stvar je isto nova stvar. Se Kikse Fizz u biti govori kako nekom šutnjom i njekanjem stvari nećemo ništa postići dok ne poduzmemo stvari u svoje ruke. Ajmo. Samo nešto za Srbe iz Kostavice, poput mene. Evo, hvala i našoj dvorskoj Ludi Njecu koji uvijek pleše na koncertima. Volimo ga. Džan je gitarista i on meni ne da. Ja ga želim pojma. Baš si taka grupa. Krško je fakat vruće, ovo je naša zadnja stvar autorska, zove se Ortodoks Punk.
kolege, još jedan put zahvala svima, zahvala Juri, zahvala svima koji su došli, kažem još jedan put, znači se da je možete kupiti tu na bistru na stolu. Sljedeća stvar, nadam se da volite bogatu djecu na LSD-u, te pozite. Malo se ugojio. Jimbo, ne njec. Da, shvatila sam da misliš da je Jimbo. Može malo počasnijeno. Ali svjetlo. Što niste razumio počasnijeno? Samo slowly. Polakše. Polakše. Ja se sjećam ako sam joj brzi. Razumijem samo. Ono, na tonskoj scenu... Makni sa Night Vision ovaj. Šta? Pa je samo zbog tebe na svemu ovo. Nije bilo. Sve. Može. Bok. Ajde. Gajo ti je rekao da si se ugojio, imaš komentar na to? Ko mi je rekao? Gajo. Gajo. Dođi. Dođi, ja mojem sliku. Maja! Ajde, mi. I Maja, Maja! Ajde! Maja, dođi vam! Ajde, cijela je. Ajde, Zagreb Crew! Ljudi koji su nisu sjedili na našem koncertu. Evo Zagreb Crew, ja Čalje jako volim. Evo da sam ulicu bliže. O, fuj, mokar si. Još jedno. Znam ja radi ko fotograf, znam kako je to. Ova dvojica, fuj, kakav ti to ogroman čir na leđima. Ma to sam se ogrebao na Koprivnici na gigu, onda sam svirao sa svojim bendom. Izvoliš. Ne, glavno pa zahvaljujem. I ovo ti dalje snima, čekaj se vraća. A čekaj, stisni stop, eto ovdje, stisnemo stop.
Zdravica. I sad ide Zdravica. Dear guests, we have gathered here today on the anniversary of the great Pistol! The 9th anniversary today. It has been 9 years, and all about the history here to tell us is our Dobi! Dobro, hvala lepa. Danes proslavljamo 9. rojsten dan tega placa čudovitega. Kaj? No, 9 let upam, da se bomo še imeli še, ne vem, 10 let fajn. Gremo zdaj na neki spit. Vse najboljše, Pistol, kot najboljši plac. In takoj, Ja, kapi tude, ja. Op. Eto, oče. Čovjek želan. Hvala. Živjela kamera, evo. hvala svim bandom, ki ste svirali tle, okej? Svim bandom, ki so do danes sad tle špijali. Vsem najlepša hvala. Hvala Budnim Hrupnom, ko so nas pospirali. MC-om, ko je nam skozi pomagal in res, hvala vsem, no? In vsem obiskovalcem, ko zdaj prišel gor. Hvala lepa. Znala si mi ovako. Da samo štiman. Ima još. Rođendan od 15. čega. Evo, nadam se da ćemo se do kraja. Ja bih toliko da zašto napravljeno veselu pjesmu. Yeah.
Zagreb, zabij gol, zabij gol. Ajde, još nešto. Yeah.
Water is cool. Let's start drinking to our city. And traveling tomorrow, so we're just a little bit tired because we're traveling by 3 days. very well here. So you can do the fucking real dancing now because it's so fun to dance with your girlfriend. Like when you
This songs mean the raising of propel sexual acts. Berarda cookies. Pa naprijed. Između dva sica. Eto, Gusak, reci, mi sad se vraćamo, jel? Pa jednostavno pitanje. Nije čovjek raspoložen. Gledaj, svi mi vraćamo sad, evo. I bila je Ruskinja i ono... Pobjegla je. Na Kamčatku je pobjegla. Vladivostok. Jebi ga. Italijani su. Tako je. Ovo je žmigavac koji je u prirodnim bojama izgleda ovako. Inače je žut i mijenja boje. Nekad je ugašen, nekad je upaljen. Pa si je li popio pivu i igor? Nešto glavobolje rješavam, sve samo da se nalije voda. Bale, ja ne znam čak su meni ta glavobolje. Ja se udarim sam u glavu i odmah grešim glavobolju. Evo Maja ide sa pisanjem, Baš sam odvratna osoba što te snimam što ide sa pisanja. Maja, reci za kameru, reci dojam za kameru, ajde. Šta misliš o svemu? Baš mi je lakše sad. Reci samo ono oliversko pitanje, je li vridilo? Vridilo je. Eto, to je najbitnije što smo trebali znati. Da li je vridilo? Sad idu drugi auti, nasred ceste smo. Odmah ću ići čorit, odmah ću ići da pucat dok je odmah naši perete ono umor poslije, to onda mi još gore neka je bilo... Umor je zakon, da nema toga ljudi bi bili stalno živa. Nekad ono prek tjedna kad odem negdje isto na gig i sviram, dođem doma, tipa u 2, ne znam, i onda u 5 se trebam dići za posao. Posao je zakon. Onda ne znam, mislite, jel bi ono, šta, da idem spavati, Obiš ili ne spavati, tako, jer ne splati se. Onda ti je još ne gore nego, 3 sata ako spaš ti ješ se dalje. Sve vreme kad nisi još spavati.